Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza wo ku itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri 2026. Nshuti bakunzi ba Nolan TV, aho mudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko mudukurikira muri mu mpande enye z'igihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, ariko kandi mukanadukurikira muri mu karere k'ibiyaga bigari. By'umwihariko nsuhuze abavandimwe banjye rwose munkurikira cyane gatanu kuri gatanu muri mu gihugu cya Tanzania, namwe muri mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwese ndabaha intashyo. Ariko kandi namwe mudukurikiye muze kujya muri comment section, namwe rwose mutubwire tuti tubakurikiye turi muri Mozambique, tubakurikiye turi muri Zambia, tubakurikiye turi muri Senegal cyangwa se hirya no hino mu bice bitandukanye. Gusa abandi ntarenze ingohe nabari muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu gihugu cy'Ubufaransa, namwe mukunze kwitwereka cyane ko tuba turi kuri gatanu kuri gatanu gahunda z'amakuru atandukanye dukomeza kuyatubagezaho. Hanyuma rero mbazaniye amakuru ameze gute rero kuri mugoroba uko itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri. Hari amakuru akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Tanzania avuga yuko mu kanya gato kashize aribwo igisirikare cya Tanzania kimaze kurizamo kudeta yari yateguwe na bamwe mu basirikare batiyumvaga ku ruhande rushyigikiye Perezida Samia Suluhu Hassan. Muribuka ko hari amatora yabaye umwaka ushize mu kwezi kwa 9 n'abandi bekene batari ukwezi kwa 10, byaje kurangira Samia Suluhu ari butsinze ayo matora makuru y'igihugu, yakurikiwe n'imvuru zikomeye cyane. Ayo matora yavuzweho byinshi cyane ndetse bivuga ko hashenywe ubumwe bw'abanyatanzania, ariko Perezida Samia Suluhu mu ijambo yagejeje ku banyatanzania avuze ati ngiye cyo nifuza ko twakomeza kubaka ubumwe bw'abanyatanzania kurusha ikidutandukanya. Ni ukuvuga ngo rero hari mu ngabo bivuga ko hacitsemo igice, hanyuma bamwe bajya ku ruhande rwa Perezida Samia Suluhu, abandi bajya ku ruhande rwo kwigumura, ndetse ari nabo bari bagerageje umugambi wo gushaka kuza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Madame Samia Suluhu. Gusa bivuga ko abo ku ruhande rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo baza gutahura iki gikorwa cyari cyateguwe n'umusirikare nabonye bavuga ko afite ipeti rya major. Ndacyamo ndabikurikirana gatanu kuri gatanu kuko umuntu umpaye makuru ari mu gihugu cya Tanzania, ndetse ambwiye ko nawe agiye gukomeza kubikurikirana gatanu kuri gatanu kugira ngo aze kubingezaho, hanyuma nze kuza kubaha full story mu makuru yacu ya mu gitondo. Iyi kudeta bivugwa ko imaze igihe itegurwa, ndetse amakuru avuga yuko atari kudeta iteguwe uyu munsi cyangwa se yateguwe ejo. Bivuga ko iyi kudeta ishobora kuba yaranateguwe na mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Tanzania. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo kuki uyu munsi aribwo bari bashatse kuyishyira mu bikorwa. Birashoboka ko aribwo wenda babonaga ko uburyo bwo kwikora bishobora kuba byaborohera, ariko nanone ikindi kiriho bivugwa ko muri abo bantu bapanze umugambi wo gushaka kuvana Perezida Samia Suluhu ku butegetsi, bo ubwabo baje kwivananamo. Ni ukuvuga ngo umwe muri bo cyangwa se babiri muri bo yaje gusa nk'abashwana na bagenzi be, aza gutanga amakuru ku rundi ruhande rusanzwe rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Tanzania. Niwe rero ayo makuru aza kumenyekana, ndetse ayo makuru nk'uko uyu muvandimwe abimbwiye, ambwiye ko ni ukuvuga ngo isoko y'amakuru yacu mu gihugu cya Tanzania ambwiye ko ababigerageje ubu ngubu tuvugana bamaze gutabwa muri yombi, bamaze gushyirwa muri gereza, ndetse vuba bidatinze tuzanayibona wenda ko bizavugwa wenda nibatabishyira mu bwiru, kuko burya buri gihugu cyose kigira imiyoborere yacyo. bashobora kubishyira mu bwiru kugira ngo amakuru y'ibyakudeta ntamenyekane, ariko aramutse ashyizwe ahagaragara tuzabona abo basirikare bari bagerageje gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu, cyangwa se tumenye ngo ni bande. Gusa bivuga ko hari operation yakozwe ikomeye cyane n'uruhande rusanzwe rushinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Tanzania, kuko bari bamenye amakuru ko ku isaha y'isa 11:30 aribwo abasirikare bashaka gukora kudeta Perezida Samia Suluhu bari bateguye umugambi, aho bagombaga kuza kugota urugo rwe bere hari Dodoma, hanyuma bakaza kugota ibiro by'umukuru w'igihugu nabyo niho biherereye, hanyuma kandi bakaza gufata n'ikibuga cy'indege. Ukuvuga ngo bagafata igitangazamakuru cya leta ya Tanzania. Ni ukuvuga ngo rero umugambi wabo waje gupfa ku munota wa nyuma, bitewe n'uko amakuru yaje kujya ahagaragara habura amasaha make kugira ngo uyu mugambi uze gushyirwa mu bikorwa. Ikiroro umuntu yakwibaza ngo ese Tanzania nk'igihugu tuzi ko ari igihugu twavuga ngo gifite demokarasi yo ku rwego hejuru, nubwo wenda hari akantu kaciyemo ejo bundi nyuma y'aya matora nyine ya Perezida Samia Suluhu, Tanzania ni igihugu umuntu atapfa gutekereza ko cyagishobora kuba cyabamo kudeta mu buryo bworoshye. Yego n'ubundi biravugwa ko yapfubye, ariko kuba
harabayeho uko abantu bayitekereza, ni kimwe n'uko habayeho ko abantu batekereza gukora imyigaragambyo y'uko bamagana umukuru w'igihugu watsinze amatora muri iki gihugu cya Tanzania. So ndakomeza mbikurikirane 5 kuri 5 nanjye nicyo mbashinzwe, hanyuma ndaza kubageza mu makuru yacu yo mu gitondo. Ariko hagati aho ngaho, Perezida Samia Suluhu Hassan muribuka ko yatsinze amatora ya perezida muri Tanzania n'amajwi agera kuri 98. Komisiyo y'amatora muri Tanzania yatangaje ko Samia Suluhu Hassan wari usanzwe ari perezida ariwe watsinze amatora ya perezida yabaye icyo gihe ari kwa gatatu n'amajwi hafi 98. Ubwo yakiraga icyemezo cy'intsinzi ye, Samia Suluhu w'imyaka 35 yagize ati turashimira abashinzwe umutekano batumye urugomo rudahagarika gutora. Leta yamaganye cyane ibikorwa by'urugomo byabaye, ibintu kandi byabaye ibyari birimo gukunda igihugu habe na busa. Mbere yaho mu gitondo cyo kuwa gatandatu icyo gihe ubwo yatangazaga ibyavuye mu matora, umukuru wa komisiyo y'amatora witwaga Jacobs Mwambegele yavuze ko Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora ya perezida ahagarariye ishyaka rya Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM isanzwe iri ku butegetsi. Bibutsa ko uyu Samia Suluhu Hassan yari vice president mu gihugu cya Tanzania, kuko yari vice president wa John Pombe Magufuli waje kwitaba Imana azize icyorezo cya COVID-19 muri 2020. Mukuru wa komisiyo y'amatora rero yavuze ko Samia Suluhu yatowe n'abantu miliyoni hafi 31,900 bangana amajwi 97.36 mu matora yitabiriwe ku kigero kigera hafi 87% by'abantu miliyoni 37,600 biyandikishije gutora mu gihugu cya Tanzania. Amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi yanze ibyavuye matora, avuga ko ibyabaye ari uguha inkwenene cyangwa se gusebya demokarasi, kuko abakomeye bajyaga kuba barahatanye na Samia Suluhu bari barafunzwe cyangwa se bakangirwa kwiyamamaza. Abakurikiraniye hafi amatora muri Tanzania bo mu mahanga bagaragaje impungenge bavuga ko batewe no kuba rero atarabaye mu mucyo, ndetse n'imvuru zabaye henshi mu gihugu, amakuru avuga ko ziciwemo abantu babarirwa mu magana naho abandi babarirwa mu magana barakomereka. Bijyanye n'ibi rero byatangajwe na komisiyo y'amatora, Perezida Samia Suluhu akaba rero agomba gutegeka Tanzania kuri manda ya kabiri imyaka igera kuri 5. Imyigaragambyo yarakomeje kwa gatanu, ubwo abigaragambyaga kandi bari biganjemo urubyiruko bamaganaga amatora bavuga ko afifitse. Ishyaka rya Chama cha Mapinduzi CCM Samia arimo rimaze imyaka hafi 50 ku butegetsi, ryari risanzwe kandi ryitezwe na benshi gutsinda amatora n'amajwi menshi cyane. Abatavuganwe n'ubutegetsi kandi bakomeye bajyaga guhatana nawe byanyabyo, umwe yarafunzwe aregwa ubugambanyi, ikirego hakana, undi yangirwa kandi kwimamaza ku mpamvu za tekinike zishingiye ku mategeko. Ibyo byatumye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ashinja leta kubangamira demokarasi, ibyo leta ihakana. Amashyaka mato cyane 16 muri yo nta na rimwe rifite amateka yo gushyigikira cyane amatora, abaturage niyo yemerewe guhatana CCM. Aya matora rero yaranzwe imyigaragambyo irimo urugomo mu bice bitandukanye bya Tanzania guhera ku munsi w'amatora ndetse no ku munsi wa nyuma wayo. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuganwe n'ubutegetsi rya Chadema ryavuze ko abantu bagera kuri 700 biciye mu gukonzanyaho n'abashinzwe umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania yabwiye BBC ko hari ibimenyetso byo kwizerwa by'uko abantu nibura 500 bapfuye. Mu birwa bya Zanzibar bifite ubwigenge bucagase bitora leta yabyo bwite na perezida wabyo bwite Hussein Mwinyi wa CCM ari nawe perezida uri ku butegetsi yatsinze amatora amajwi 80%. Iyo ni amakuru AP byatangaje ko abatavuganwe n'ubutegetsi muri Zanzibar bavuze ko habaye uburiganya bwinshi cyane mu matora yaho. Perezida Samia yageze ku butegetsi mu mwaka 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rw'uwo yasimbuye John Pombe Magufuli yari abereye vice president. Mu ntangiriro Samia kandi yashimiye kudohora ikandamizwa ryo muri politiki, ariko kuva icyo gihe kandi urubuga rwa politiki rwarafunganye ubutegetsi bwe bushinjwa kwibasira ababunenga bubinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ndetse no kubivuga ko bagiye batabaga muri yombi ndetse no kujya babashimuta bya hato na hato muri iki gihugu cya Tanzania. Reka rero mbashimire, hanyuma turebera n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri iki gihugu ndetse n'andi hirya no hino.